Dragi prijatelji, danas ćemo malo pričati o ciljevima. Naime, kada počnete da proučavate poslovnu problematiku, odnosno kako usavršiti biznis, kako uspjeti u poslu i tako dalje, obično se savjetuje da napišemo ciljeve. Naravno, čini nam se da je vrlo jednostavno, međutim, uopšte to nije tako lako. Zašto je teško napisati ciljeve, pogotovo kod nas na Balkanu? Pa naime, toliko toga se izdešavalo nepredviđenih objektivnih okolnosti koje su uticale na obični narod, odnosno na život običnog čoveka. Naprosto, na primjer, ono što su moji roditelji zamislili, što su planirali i ono što su bili njihovi ciljevi, sticajem raznih okolnosti, nije se ostvarilo i njihov život, odnosno samim tim i život njihove deca išao je u potpuno jednom drugom pravcu. Međutim, bez obzira na nepredvidivost, znači opštih dešavanja i stvari na koje zaista ne možemo da utičemo, jako je bitno da napišemo ciljeve. Na primjer, ukoliko ste nezadovoljni trenutnom situacijom u kojoj se nalazite, vi ste u stvari, odnosno vaša trenutna situacija je proizvod ciljeva koje ste vi napravili možda pre godinu, 2 ili 5 godina. Znači, preuzmite odgovornost za onu poziciju u kojoj se trenutno nalazite, uprkos svim izgovorima, sedite, skoncentrišite se, napravite cilj, formirajte strategiju i plan. Ovo je idealno vreme u letnjem periodu kada nema, da kažem, toliko puno tih tekućih obaveza, da možda ste i na godišnjem odmoru ili planirate da odete, dok ste opušteni, dok ste odmorni, da napišete šta je to što su vaši ciljevi i gde biste vi zaista želeli da budete za 5 godina. Sa novim savjetima vidimo se uskoro.